og det var en konstruktiv samtale, hvor vi også aftalte, at det skal vi arbejde videre med, og se, om vi kan finde en løsning, som får præsidenten til at opgive tanken om, at jeg er nødt til at eje Grønland, som sikrer Grønlands suverænitet og kongerigets territoriale integritet, men som samtidig imødekommer, kan man sige, rimelige amerikanske forventninger og anmodninger. Og det var det, vi aftalte. Vi indgik aftalen med, og det fik jeg. Og derfor vil vi selvfølgelig også, selvom vi nu bliver stillet over for de her trusler, så vil vi jo selvfølgelig prøve også at blive i det spor. Det er klart, at Danmark er med i en toldunion, fordi nu fylder alt det her omkring Grønland og rigsfællesskabet og præsidentens seneste trusler om en ny toldkrig utrolig meget, og det skal det også. Men der er jo andre ting, som også fylder, og som vi risikerer at tage fokus på, hvis ikke vi insisterer på, at vi har mere end et øje. Og det er jo ikke mindst krigen i Ukraine. Vi er på et enormt kritisk punkt i den krig, og det er vigtigt, at vi ved siden af den sag, vi nu står midt i, fastholder det engagement, at den amerikanske præsident er ukonventionel, for at udtrykke det diplomatisk, men Amerika er også andet og mere end den amerikanske præsident. Jeg har lige været der. Der er også checks and balances i det amerikanske samfund. Well, honestly speaking, I think you must follow more than one track. I mean, we have been asking since the very beginning of this to have a constructive dialogue with our American ally and friends, free from social media and headlines and strong words. And we opened that dialogue last week. We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American Vice President. It was reconfirmed after we have listened to the press spokesperson. So we will stay on track unless US decide differently. But then at the same time, of course, we need the European Union to respond. I will not develop that response at this press conference. There's close consultation going on among our European friends. Norges standpunkt ligger fast. Vi kommer ikke til å la oss presse, og den type trusler er uakseptable mellom nære allierte. Tusind tak.